Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia roche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thajire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki. Ruthanju rwa gucenjia tabia rukinya kaire muno wende kuyira muno alevi. Antu baraba na alevi inge baraba nywi nchobi baraba nyaida kabo eto kabiyo kabondi yani nduke ga munyi nchobi kero ikombe kira kiona kyo au yaterere arekia akanenkeri oyo ngeta dambetie na terere yani anywi banchobi bonkwana kudungira ntuwe munde bachenche tabia nonto atere na hata muntu amba kunya na ikombe genchobi na kunenkeri nyota dambetie yani wekero nchobi wa turwa kikombe yaku moyo kuri wanengere kinodia no utokeria wogo wanengere kemadi aturokeria wogo emundi ante ba arugi banchobi tabadari wewe ko bangi kunywa nchobi muntu nanga kombe yake ukawati muri mwaga na ntako meongo tieno nchobi no toka mari mate mukangire wewe muntu akunywa nchobi ale kenu ale kie kombeku yo kyo dambie na kero yaku fresh okunde kuma ntuya munde tia kunywa ni kombe biere ukawati muri motime na ko ukakwira tabadari make sure kombe yao ni yakuenka na tie kombe wanywa ni muntu nge waramura moyo umira wakurukirio mura moyo anje yo yakurukira o achenche tabia ewe na kombe yaku kombe kana mwana kombe ni muche waku wekira bagi nyoka mnyena kyo chenja tabia na bone bo na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete Cenjia tabia ukaronga njera nawe Kona anuki.